Emergency Ghana TV so mema obibia kwaba enne yegusua the story nechi na akola obepie mu e wo fidem hase a osi wedi 14 years ne papa ene ne eda no yegusua the asem nechi na enne nsem epi ankasa Marlam bi ababe kasa ono so de ne die aba ebi mo kasa asem akwa na kana ye no kro pese ogu ni papa ni mase na Marlam no so e de nanum nsem so e de abrayen e wo Sompa TV so etiye nche so ye bekọ ni akwa ahwehwe video no na ye tie video no mu nsem a Marlam no eka papa ne die waye bi ankasa na wow baba hey na nke enye oba kra na nka meka si wo enye oba ba wow baba nsem a ye ka no utie mu nsem a wa obebisa ho se eye no eye ono a ni moja ana se enye ni moja channel si se obe subscribe na wa like na deni and so do comment so edi aba comment section na wa share so edi ama afufron yeko nko share video ye ba. Yes. Number 1. Yeah, that's why Patrick Lauricia Pate or your complainants. One urban equadu Inspector Lawrence Pate. A press inspector Lawrence Pate on also war and sawem call. Ya me video no kakra. Fankai una fe baby asem no edru no yenwuram. Eno say na oda ho no kasakasa ntin na oti asem a meka. Eno say na o kasakasa kwan rose na be fa so de eti asem a o ka na. Nti maame na ye ne na kakra nti da no ade chia no pa na papa no kọ adwuma na maame no busa me say de me di mani be hu ye ne maame fa ma adwen ko no oni woda pa show nti okashe me say nti de odi nani be hu ye ne maame fa na adwen ko bone ye saa na tia na me se ma an da na me da eno se adenti na manka na me se okashe me se me ka ombegya mo halum se ahwe oboku me nti no maame nka nche obi ya ivi umpo maame nka nche eno si o wat on nya de man hu se waka kire me IGP we je mu de mo mi to nya me se ewurade kasa enti okache mi so onka nche papa mani hu se me na me ka kire no enti maame no ebe mama me ya we mu be ye din enwo fre na busuafo na busuafo ne ka se ne ombra voter no ombra no mu hwe yes wo maame no ono e ofri voter pashe okay eno mi papa man scan of aka no ko sata no wawo ne last born no ma mi faith no osakra no de ne koye so de ne koye na busuafo ne na hwa akra no na mo so de maame ne fa hospital so mo de maame ne fa hospital so no na one day mo ba efie na maame ne se waka hwe na busuafo ne se mi se na me ka kire omo nso omo nko hwehwem nso omo ka se omo kwa hwehwem no ma nka nche maame ne to omo hwehwem na maame no susi de bia no obuso omo so omo hwehwe ma na omo se omo do mu njindi nti no me maame ne forget na am say akra ka asema ye bon tu ntwini nti so omo ji na omo hwehwe omo anje antu nti maame ne bewu echire na omo ko hwehwe no mu se ya ampa de maame ne kai ni na ebusuafo ye be di asema bedan ye be na wotwini se wono a ne papa wo wo no na sini mu bani papa starting in the bay die na kola you 14 years papa ya kasa ye police inspector or that's one service num na sam na ba ye pesi enya botre na ye dan asem no na ye dan asem no ne hu se nipa na wo dis handsome fo no why na dwen say wo ba fruit ya kone a ne ama na ne abehwe ama na blast ena koda di asem abeda ye obi hu akola ne na anu bi hu akola yi na obon sensakra ye bibira bam na wotwe po obedi wa ha no ye tiam na me police form penifo a menimo ma me frefre wo mu nyina no dodo na atu kwan ena na abrampa de wo mu nie
Sen someone be panel for police for one. What the qua? Near per se massage as semono. No more cover obunuanum. It is as same way no. Me and my friend and central from periphobia one crime. Nana ya nyame hyira my friend me nua nana ya abrefu. Ah omuso asoma e be free na kopem efiada no. Ye be hu de be si. I just a gender minister na momopem. Because they say akura no waka ha. On to me kwara ni papa wo no. Ene na ena kwa na tiaka yeso. Ena kola yi obi anti asem yi bi mu ano. What the police station ni papa ni inspectant ni apam na. Edi anko. Wo na be ya na papa na threaten o se mekun. Ye wo drus. Lauricia. Summarize ya semono. Na de won tie ye no. Edi ene koso. Mpacha na mo 14 years. Ena maamina na menene ti no. Oka che me se wa hwe me kakra nti no, ode me bekwa akoma me papa. Na mbusa ansa me papa no won hefa. Ena oso won off. Ena ode me call nti ekwan no ka che me se me papa nie. Ena papa sai ono na ewo mi nti no. Ode me ka ne ma no ho no wa hwe ni na. Ena maame ne nso a me call na wa ware no nso no. Na ono nso na no ho mfa ne sa. To ono nso ka se ode me be ne ba panyi. Na maame ne de na opema asem. Nti ewoma na me papa ka kire me se de manyi nti me mbesi na ye nko no nko hwe mase se ho efu a ena ode me koi na ohwe na osi hey impentro ti asema me no ka no ada wo ba wo si wo ka kire wo maame ne se wo matuo mafu eno so ba akoto wo be ka kire papa wo ba wa to shaving stick tu papa ba he no ji so be you me ma me di ntro enfa bi mekekam wani mu hwia enfa bi anaya mo ba mo ka se ye di asem no ye jimi for wa asema da no ba ya wo kana de ne de wo kana wo be se o kire sen hwa wo sam kekam ye pacheyo insi o ka hwe me maame ne se me maame ne ka hwe papa se obema miska no wato shaving stick na wayi me insi o de maame koyi ye no o ka hwe me se maame nto ntwene na me to twene a obebo me nti me yi ya na oyi wo me papa ena yi wo motuam pachan ena say yi waja pade so pachan that na wo mfie sen pacho 14 years yo nti oyi ma mi we o ka hwe me se oyi ma mi we as shaving stick no de mame a prosi baba e mame nto ntwene nti ma nto antwene na oje na ono nso di yi na bodwe to di na bodwe no ese wo kohua ho no no se o member wo meti o mo panta no mu hwehwe mu ai wo ba wo gi ya no hwehwe eti wo di ya kra na sin wo hwehwe eh kase nti dan adrubi na me da ho ena me papa bai se one me ba be side no one me ba be da nti oba ye na me da ho no bet na madan na mani kum na madan kasa nti oba na obeda me so no mani so tim no ga kire me se minye din nti me maame no so no obi a wo yare da ho no ma so ohia ye obeti mu afre nti ono so wantiem na oka se oben kakra no asole aba be frɛ me nti oba ye na papa butu me so obutu me so nti maame hu no se da na wo ye no na o se o te se me kasa nti no oti ase maame ka ena m papa ne ka kire maame ne se ma ne ndwen bone na de obenhu ye na nya ade bone na wo ye na oti ase ma na me ka nti dabi na papa ko adwuma na maame ne frɛ me se asema ade a odi nani behu ye e maame ma ne ndwen bone na ye sa na tia na me se ma da enim tina me twa antro se enye sa na ye sa da na me da na maame ka se nti oye ade ntina me ka nche na me se me ka kire no so obeja me wo ha no me se anhwe obekume nti no e maame nka nchire obia nti me so na me so se me ka kire no se sisi ade oni ho nti onya ade ma ne hu se ma ka kire no nti maame so na ne hu dre no nti ofre na busuafo ka kire no na busuafo ne se on the only side infinity bet ne hu nto nti on bravo ta no mo hwe no nti oba vota no na o ka kire na me papa wo ho no na o ka kire papa se na busuafo aka nti o ma liska no onko ena o man me maame ni ska no de fa aka akọ na me nua no so maame na wo no na o yare na o wo no osua maame faith no osua na maame ne de ne kọ nti o kọ na busuafo ne hwe na o de me maame no so nam hospital so nti de bia na me maame no buso o mo se nti o ma hwehwe asem ni mu ana
ena omo si omo do omo nji ni nti no omo do omo be hwehwem to omo anhwehwem anti maame ni be wu ye chire ni na omo ko hwehwem no omo hu se ya mpa de me kan ni na ye no kre ema busuafo no be ka se me ya akrabo ni nti no me no omo mpe ma asem dada nti omo ya ye na se ntokwa besiye ivi kwa musim papa ne de maame na giskedru me pa chawo lorishie o papa starting wo die now 14 years I didn't know can one to my own visa. Pacho 21. What can one to my pomsi war 19? I bedru sabri. Now tum, no all foul, now tum, no all foul. What bear accept to say a normal tenor, just all papano, near ukuno. Pacho debut. Na mi hu erem ho ni na obi agini di. Enti misu esesem kwakashe nipa bi se ya. Obeka akobusa me papa ansa na sem papa nso bana me ofi anhwa na do de ba be yem obi enu oba be geme nti okum nso obi enu ho obete ho asem nti na me yem hyehye ment me anka nche rem ho fo bia asem yi ba ye wo papa started say wo day wo na wo kaso ni wo day no a company fo ani mu pay pa police fo police station adesu eno wan na de call ye pa Marlam bia na wo ye area nim ono na me de asem ne kodan no eni me efiere bia ne yeti ne fie say wo papa ne wo da pa no omo direct me say na me nko police station ko bo amane enti me ko report ye na me papa nso be report o ho say me mayira na me di kubere bi echi enti omo hwehwe me enye no kre na omo hye papa da say ombra da say enti oba ye no na omo de ne ko kanta ba na omo je ne phone say tra papa no me hwese be nya na omo je ne phone Marlam oso ne be kasa okay yo from Marlam mai ena we omo je me papa ne phone omo de ne tena kanta ba na omo ka hye na papa bu so omo say adens na omo age ne phone de na tena kanta ba bro wa be report asem na o say police phone say oba no kwampa di ka be report dada say won ne da enti na ye de wa to kanta ba na o say enye sa na ti na enye no kre na me one me nye sa ade ne no ane me mayira ena o hwehwe me enti e ma me papa no no lady ba ko bi number. Hello. Hello, Michelle. Dada, my. Hello. Hello. Ejam pacho temenka. Michelle. Yo, me da se pa me pacho na hu te sei. Me hu me na wo se. Me so me hu ye pa, me da se pa wi se waje bresa wo ne ye be kasa. Akoda ye kana samu lori hie me pacho unimu no. Me ni mu mo mi. Na sama wo kan wo de abetu animu pen. O da betu me ni pe. Pacho wada roma, e de na unimu fa ho e pa wo chew. Yo, me da ma se ma pe me apa mu ti ni so. Me se me wo papa ne ya madanko. Okay. Onye ye bi kura ma ye preko ho pe asabidie. Ema me ko e kura po uja no ma ye eyi ni. Eyi na echi no aye bae no. Mi wo fie anopetutu. Be 7 o'clock no. Ana mi hu se ma mi sewa e di mirka gidi. Aba osi da jimi ana mi se da tem osi ni papa e bunu Marlam na chesa akola ya Marlam akola ya ka ni wase ni ana ni papa bai Marlam no bi ka mi se ma mi se wa ba ha na Marlam we Marlam ana hello ana hello me pa cho akola ya ka na se mo ne e friend ma mi se wa no ai yo to aso enti oba na obeta mi ho no o papa ba na mi ka no papa ni ti akola no mba hai ana oku fie na me pre ma mi to na mi ka na eda atem so ka che mi ke o ko sunya ade e wona danfo ho nti ade san when to me be fie ana oda ho ade twi oba no na ni papa buru no na ona ne dai wonya ne menku ni papa ne nada wabra wanya ne menses wanya ne menses ni papa ne nada ani bisa ni che na ni papa ye na ono si an na ni papa ye na ana mi spo nti obi an ka ho asem ana osu ana mi si wabo upie wura na amane ni pie wura ni se madam
And also, oko mi piura no ho. Na mi fiura ne yare. No kate so no ntumi di ne ntombra me ho. In fact, I didn't hear me out, Papa. Nti o ana me pray. Commander na o wa de ko. First at me ko abako ba hini ho. Ya o hini ba ko mimi aka ko hini. Okay. Apa we chachi ni na me na me o mata ko hini. Yo. Nti me dinu ko abako ba hini ho. Eni akola no. Nti ye ko ka asem ni na ho. Nti na nka ye se ko ka asem ni wa ye ti. Ana abako ba ye nya abutranka. Ba se na ade ni ye no. Na e ha me. Nti me de ge no ko sie wo mi ni sie. Na ke ni shoho. Ena mi go commander amane. Na commander fresh mi fa kola nambra. Nti mi da kola no ko police station no. Ena ni papa nso ba police station o te ne ba ira. Nti e ba nsa ni na police fo ni dia kola ne o mu di ni si. Ena akola no ka ni mu asem ni na akire commander. Nti ni papa no ye djuma won tawo. Ena ni papa commander ma on frère commander na won tawo mu. Ena o mu invite papa na bai. Do mu invite papa na bai, o bi ta papa na se ni. But o mu pete mu nyina obi enim te papa na nyene akola na da. Yo mu re mu nyina. Yo. Mi ento ye nim. Nti se amino kata wi abi do bi number so be ma mo. Na mo afre no. Ono su be di adanse. Na me chese. Papa na bai. Wode papa na kata no o se nim. Nti ma commander ni dumi kumu wa ha for day. Ena mo de no ko ataman. Nti ataman no ko ka se yampa. Papa ne kwaji tu mu se yampa. O je tu mu e wa ataman se. Malam nyami silaw. Papa no mini ni fiate ya. Asama bo Ghana maye no kurasa o ajita Ghana yankanu kure wobi fa no wonu ani yemu ba wo fa ni nwirem ukoka yenya kamafo ana da we Muna boka wani ya baifu eni ni tie papa to ku mi bua o ma me mba de bi owo onini ne ntratu ma oni akola ne da ya ma akola no hunyina ayo ko mina be sapiro akola na se ina ye ko so kuma akola ne di semi mala mo ye de ko we na se ofri no mi watra akola no mu sie enti komendo ta tell me say me so akola na kopim kama akola no be school mi bona akola no 3 months no mi bona akola no tena ya na be school na papa no be akola no yo o be akola no oni master headquarter no wa at the school ka ho no be akola no o ko wi akola no free school mu o be akola no akola no be ye on other two exams last one ya grace school na ya fa be nunu mu papa no ba school mo for na mi me change akola no be school no ma fa na ko be a me dina ko tin sa ajeta wo akola no we school so okay no be akola no ni ma ni bi no di akola ni se private care mu no mu di akola no ko yi masa no ali se ko no ni hubi nti ni yam free atam no onu ko no ho beta yo na mutu ko mu amon ka no kure sa yanka no kure wa ma no kura sa wa ma no abi jesu bi som fa guta ma unim sa bi enu no ye ma me yiri police mi yiri mi wu ye police mi yiri kwa da tu te oni akola no ga one time we come to side no na ko anu sumi ada aduani mama me no nti ye ka sa media no no nti afro hu se no esimi o mo fa akola no mo be talo no papa na mo akola no ko pio malam se akola ya be ka mi su okuma se mi ti papa na ko du ku na ta mi nim ta papa na ni akola no dawo aka mi jalo mo du ku
When many size you know, or any problem, me never make you come to the local dino. Sir, we never when it's any people when we get to come to full kind. No, blame to go and win. I don't know where we go because I would down in it. Malam. Malam, so I automatic you. You're not. It's about the channel of Commander Castle. Me for Colin Costu. It's not Colano woman. Then I'm a man of now. You could come to the me want me wakra. Yes, me catch me say Colana de akono so. Papa na ko baby o kwa kuma Colana semi. Hey. What you say? Hey. Ana ohana me omu frame me no catch me say Colana de akono so. Ana me sita na o tian. Nti ohana me so me try de bi so mu yema na obetori. Ana omu so sorry na me so mu fa no ko hospital. Nti wo no ko hospital no. Ela doctor Lili Sisi akwara no e bia we nyi senti na o hwelo. Ohana me ba na me say commander ni kata so o hwa akwara no nkentem. Ena wo hwe o hwe commander kata no o hwa akwara na afi ni na pro. Nti ba ni san commander mo mo di ni ko police. Na akwara na si ni na pro. Ai. Na si na yokuru. Ade wo papa ni be ma no so no mo ko police hospital eno mo ko hwe ni kakra nte o a nti na mo ka chenche ade na wo ko hospital bi o se ko a na o pe ma mi se ma mi ni mpa ena mi se o ki stadi ayen tu pe do wa se man ena ti pe do man a nti da o mo de ni papa ko ataman no nwa ma mi manko bi papa no eni akola no ena mo ko ye nti o mo ko ye no o na o je tu nu se yampa na emumu ompa akola ni te no pa akola ni te na o kasa ya ma to hono no mu di asem fi se oye no mu yi papa ni etine dumemu a onu ge na nkata obebon ni ku bebon she e no mu sandi akola no bai nto mu di akola no bai na mi di akola no ku nte a o man ko futu te akola no mi si mi ma akola no ko fi ani man ni sana wodi kiro exams ni e no be wi akola no o baby akola no na o di akola no ko mi kura mi nim se akola no won sawo Malam di na ebo we ni oti we ni e pon ti se ma mi ta wa ti Malam we Malam asemu be kureni Malam o shi ni nyama nyina ni sku tare nyina o shi Malam yes sense akola no ma mi se wa ba ha wo si won ko biem eti sense ye ni dai se mommy so na wo mi se so woni ni papa no ku na ni papa no e mu oku enya ka ga ni no hu nto no ye da se de e papa no be ana akokum kama this wo yi romo se ebra mu ko kan asem no wasama na papa ni jitu mu se obepa ne ba ne chewunti o mu ka asese ye de ni tuma akra ni school be bono no ma oda otoa so ni akola ni san da biem ana baby mami musa na mam se wa mu fra sama ba no echi papa otoa so no dai pasho en no be fa mi konsa wo mu na okotoa so no ayo Malam wate ma ti kan wo so be fa ni konsa mu no san kotoa so ene ne na kese okwaji tu mu pa che wo no wenjai so ni kiro be wi anu koy Malam ye da se enti yeguso bebedu fiada no de wo mu bia be pie na se Ghana no se ya na tia na ne ne adwene ye ho se ansem se yi koso na pani bia tumi nka bi na kola no ne maame ewu wa ye janka woni abusuani bia ne papa de na ye ne yere wa ye brakra papa ne da akola sing na pro ne papa ye pro sinspector Ethiopia enka wo hia ne ya ye ti ne ya hwe etimedase Mr. Champon dia pese yete ya ne yate no wei o se na danfo pa eni papa yo eti oni ntro so fami me dase ne di kan no meda Malam na se papa wa wai asem na ni na wa kamu no kura sebio wan katakata so wan kasa na danfo ne papa no teka ejanka be ne che wan ka papa no
asam no anhye no kuro mu bia waka why ready say obese wase court kura obeba bigina obekọ enti so of mami say sani ade no asia ye na wodi amma enkranfo no enka me sense enka ye nto ye boase na ne omo so de be firi ho no mo aba na ye transia empanimfo na ye omo tu kwani nyina omo nyina bebam afa ye be hu sasem no aye kase nsem se bi o friends na sama nkase ne nsa wo mu commanders no ye be pia wo mu agu nchen na enukura bi ye wo bia no ya transia aka na papa de ne wa ye ne de susu ampa so kokopa akode ya chew ewo asamankase enka no wasa de na bansawam abeto so amenanya 21 good years 14 years to 21 good years wachima kura na wo fa no na just wasa de akwara na ye ne rituals according to akwara no papa ne de ye ne rituals enti sane ma we se no nya na amakora no ehu abem so fa na no ye oba ye wonya be na otwe kakrai sebe se ne wusi fidi no ene ade woma Calvin wo tumi ka breakfast lunch supper akwara na wire from kama na just ade no na ha no ade no ehu wo de ahye ne mu suku kura wo wie kura so asampo no so of mami em say ye betwen na ne be sie bia em say kwa no benya no fa ho de me da ase obaya my lady sania wasi aye na ka to bena no ne kwan so ano no because say no Ghana no de aduro no to de bia wutimi bisa ho say no yenko pedade ekotare bi nhye na yemfa mo ye ho ban yo si enya dan yo because Ghana ya ye kuro bia asam to obi kura no a wo hunu ba bia wodwane afa wo kwosofo nchen ko bana mane abuei wo wura himfie kura de dan na abuei wo hunu obi kura mpo a ofi so ye panyan ko betimi aboa so abuei asam to wo man mu a na wa ye mobo ekeba ne sen na papa wodi akwada ba wiase watimi ayi wani ani akwada ya da sa free 19 o says free 14 ba bedru ene ama ba ya ihu wa wo papa no wo dwane mudi bone no a momre na no ye ne papa yi kasa so a bibia beka bia papa yi wa no aduro akwa yie mu adansefo e wo ho maami ya na mfa ne ho fantini abre we ya mfa ne ho e de fo akwahye ne sem chenchena se maami ne nyini adanse ai afere maami say e dimenti woni masam kroguku a woku ani masam kro fini ba ira ya chi e won sa wo ma nani abre atopa boni a ubu na najo woku akwayi abre we yi dansini yebeka papa yi de na bush ami etena afidie so 30 minutes na papa yi ntimi nkan bibia na edie be nti na papa a wode ba wiase wutimi yi wanim ye bone kakraka sei esa sha ban uniform je se wode wanu edanti ankrofo agi wudie nti oba grade ochima woni ne koda uchesi no wa wo ba my lady bone no de bia meka graduate o na papa yi de esa na asia graduate akwa akodru no nyame anim ni papa yi abusuafo ya grace de me wege hyeme na monye mfanto no suna mo hwese wo fa unisi se na ono nanum watuo no one fanto ya grace de bitishe ya grace nyuma do so mfra man family nwe wa yeye na mfra man family me dase mo ye ma me mpacho me mfra man family abra ne wege ne sem do so enti my lady asemu America nyina ne say papa no nipa e woni hu nyina di adanse ye say kwan a no odi akwada ifa so na ya no kore akra nya kamafo won wadwania na anu ye akwada ibedi kumase e na oba kra ma hu no hwe no fe oba me feel say obi na di ni case ye dey e ba say akwada akro na ne ho ya ye fe enti adenti na wo say wo dane bronsam police say bronsam soldier etimi tina akra ani je so sa papa ne ye che na ma nya obi anka bi ma ye dia social welfare for me ja akra no na so mde ne ba ma obi ni na tren wo be no ne ya ne sa because akra we dia ma ne ko ne papa obeku no obeku no ti se Ghana pani bia ni a akra mo proni we yasem so mbeka bia ma no a ne ehunu se ye nya obi a enti my lady papa yi ye bompa ye se nhwehwemu nyina beda di pefe na papa yi ba bia wo se ye de ni gina no ye de ni gina na wiase nyina atimi hu no Lorisha be trans na me muso asem ba akona fame edusan trans wi an Abraham papa papa ya o kase ya o yo papa dan fampa Marlam achoyo on ekoku ne ntwe ne o ma me yi na se aha no se na se be wase nyina aye kuru
Pachai. Ada sebe wo papa ni be maso. Pachayo. Na di enti na lori hye wo chima ama wone wo da wo ma ne kwan. Pacho force me. Wo papa ni picture yi so onye be ma bia ni mu odu. Nyanga we no, wo betimi force so sesen. Pachayo force me o mintumi nje me ho. Untimi nje wo ho. Pacho Debbie. Tu kas wenya wo menses crowds wo no beda. Pachai. No way pad na ebo wo no wada. Pachai. Hey. 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 Julina. Wa nyese ni pa no wo pa wo. Ono ani pa wo. Lori, tena mama, tena say. Ye nyame de odo generation we yo because ya traso do ni gomoria wo. Ya defense ya silver golden capwa. Ya defense ya traso do ni gomoria. Ewrade za so hwe ya wo meku ye me hye yen. Hey! Nyama akoso wo wiase. Wow baba. Busa mutie asema malam no eka. Mi amete ha no kwa eye me wanwa. Utimi do like uno baba dama sebi. Na kosia kuma no. Ekuo eye hu se pacha. Sana papa ye. Wow baba. No wetimi asen na babo say 14 years akola wetimi ne nada sisi owo 21 years. 6 years difference. Tuni akola we ada 6 years. Omo de asem no ekwa asaman kese court. Se eja omaka asem ewie sisi ade onya akola ne sa bi si awagi atum wa mansa so wadi atumu se ono ba na ena eye mpemu agwo wadi atumu o si wasesa afeedie wasanso de akola na akoba aka osanso eye ne sa na papa ye nti we ni se ya bonti su ni na eye kire oba na edien ena obeka afa ho because wa na wo ye nti abonti su ni ya edien ena obeka e de afa ho uni hwe ka wo ba papa no wanya de police ni inspector moa we gu meme ni mas we gu papa fonum eni mas na obaba nso ne ho be like ne ho be na efe ne ho be na ye wo papa na akono obaba adie mama ewu eja na wo papa na ese wo hwa akola ni ye ni hwa dia wo de ya akola Emma obi bemu se obo akola no kwa hwe nsem a wo ka kire nkofo no adan se ya na moye ni abese ye se papafo ni ye se ba enye omunia so na etesa meya omunenam wa age mate a wo hu omu wo ku pa se ebia ndo kon se wa baba papa ide wanya de kra wanya de se na edi kan ka che ye de ni bedi ekire sisi ano akwa no wo ye nchen yo akwa no mpese obekọ ne papa nchen akola no wo ye nchen yegusu tutu nyama na papa ne die ne rank ne die ne rank no wo ranking tino dia open na wo ye behwe so rank ne begusua kwawa na se be jefu sema because one nyade one woni ewegu meme ni mase wegu papa fu ni mase wegu police fu ni mase ubaya na yakase saa na muni amute so enye saa na muni amute mama nyesa papa no one nyade ditum wapa obano cho but still ugusu aye dia oye
Yebegu swa di eni edi story wechi bibie ni a yebebo pinku atofon kwa ebusia yede ebeba bed down. Na meka usa ha eguswa ye emergency Ghana TV. Subscribe na like na dani deni audio commenting so the aba comment section as shen so Emma afufu edi ameji swane catch mami esi anything. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.